Kalau Maybank macam mana ya? Anda boleh naikkan transfer limit transaksi dekat app May je. May saya share tutorial. Okay, first, buka app May dan tekan ikon setting dekat kiri atas sekali. Tekan Pay and Transfer. Masukkan password anda dan tekan Continue. Kalau anda nak adjust limit untuk transaksi scan QR, tekan Pay. Adjust dekat scan and pay limit ni. Kalau nak ubah limit transfer untuk transaksi Maybank to you yang lain, tekan Transfer. Tekan Transfer Limit. Anda boleh tukar transfer limit untuk transaksi pindahan ke pihak ketiga, pindahan interbank, pindahan luar negara dan banyak lagi dekat sini. Contoh, anda nak tukar limit untuk pindahan ke pihak ketiga, tekan arrow dekat kanan ni, pilih limit baru yang anda nak, lepas pilih, tekan Save Changes. Ada cooling period selama 12 jam ya, baru boleh guna limit yang baru. Tekan Confirm untuk teruskan. Tekan Approve untuk Authorize Secure to You. Permohonan anda dah berjaya. Anda boleh tengok status pertukaran dekat sini, tunggu je 12 jam dan settle. Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow 1.my dulu.